Kia tahuri ake ki ngā hā kina koe ki te oranga tinana, oranga wairua anō rā hoki a Peter Cowan mōna i te kahu o te wai. Whai muri ho i tetahi aitua tino kino. No te rima taunei ka timatia ki te hoi waka, ka tahi anō ia ka ko poua ki te tīma whai kaha o Aotearoa. Mo te taumā heke o te ao ka tū ki Parī a te mutunga o tēnei tau. I mau ake ia cruise tangi rā, ia e whakaungungu ana. Ko te aio o te wai, e puria ai te taumaha. Every time I'm on the water, I feel kind of free from, stress, all the world's troubles. Te koutou i muri rā, he wā e kore e warewaretia e ia. He aitua e kita i te huarahi rereke o tōna oranga. It all started over 10 years ago. Had a bike accident going home from school, got hit by a car, and a result of that was having no movement in my right leg, so made some hard decisions to get my leg amputated. Kari te mōhio i tēnei hākinakina, nei he ahuru mō wai aia. Readjusting to my new life with a disability, catching a whiff of the spin paddleboard sport definitely helped me find a new horizon and I guess set a goal. E rehiti ana te whakataitau ruaraumita e Peter Cowan ki ngā tauma heke whaikaha hei te akuhata. Hei tāna kaiako kataia te eke panuku. It's been an epic journey, ups and downs, real challenging at certain times, but real fulfilling and great to get to this point where we've achieved part one, this goal of being selected. Ko taua ko whiringa he moimoia nui kua ea. Think about putting on the fern and representing our country, it's something special and we believe the right results come in, whether it be on the podium or not. He tangata e whakapiki ana i ngā ārai, kei te whai i ana wawata, aha ko te aha. Cruise Tangira, te karere.